به نام خدا و درود بر شما بینندگان گرامی. امروز در ادامه صحبت‌هایی که قبلا داشتیم با حقوقدان و ادوکت مشهور جمشید یاروف در مورد پرونده استاد محمد علی حیید صحبتی خواهیم داشت و جزئیات پرونده، نحوه بازداشت ایشان و شکنجه‌هایی که صورت گرفت در عموم در این صحبت با اکای جمشید بررسی خواهیم کرد. خوش آمدید اکای جمشید به این برنامه. تشکر زیاد برای دعوتتون. خب از شما خواهش میکردیم که در مورد تفتیشات پیشکی پرونده استاد محمد علی حیید یک شرح و توضیحات میدادید که ایشان کی بازداشت شدن و در کجا، تحت چه شرایطی، آیا زمانی بازداشت ایشان نیروهایی که ایشان را بازداشت کردن، نمیدونم از کمیته امنیت بودن یا پلیس، آیا اونها با خود حکم سود را داشتن، حکم دادگاه را که بر اساس چی میگن، نه همون حکم چی میشد، دعوتنامه یا همون چی بود، یا اینکه خودسرانه مورد بازداشت قرار گرفتن؟ لطفا کمی شرح میدادید در مورد همین تفتیشات پیشکی پرونده استاد محمد علی حیید. رحمت، در اول گفتنی هستم که این یکی از برنامه‌های میباشد که در آینده ما نیت داریم که تمام جزئیات مسائل پرونده‌های زندانیان سیاسی رو یک و یک دیده تحلیل کرده با مردم شریف تاجیکستان خطاگی‌های آنها رو رسانیم و فهمونیم که اون چیزی که حکومت امروزه تاجیکستان ادعا دارد که گویا اینها تروریست و اکستریمیست میباشند و بر حق زندان شدند با چنین مهلت‌های طولانی، دروغ است و همش تهمت و بافته میباشد. در مسئله بازداشت محمد علی حیید همین را گفتنی هستم که چخیلی که خود او در نوارش میگوید و چخیلی که به من گفته بود و در رسانه پهن کرده شده است. 16 سپتامبر بعد به انجام رسانیدن اون عملیات حربی نسبت نظرزاده و هممسلکان او به خانه محمد علی حیید بیگونی وقتی نماز شام کارمندان امنیت آمده او را دعوت میکنند که به نزد سیمومین یتیموف رفتن در کار و چون که اون را دعوت کرده است و میخواهد با او هم صحبت شود. ولی اکای محمد علی حیید با اونها میگه که من خانه میدارم، نماز رو میخونم و بعد با شما میروم. وقتی که با ماشین اونها اکای محمد علی حیید سوار میشود، پیخست میبرد که اونها با کمیته دولتی امنیت ملی نیو بلکه با تماما سمت دیگر به طرف چایخانه راحت روان میشوند و از طرف اونجایی که چهارراهی شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی و پدینستیتوت هست توپ خورده طرف سیزو میروند. در همین لحظه اکای محمد علی حیید میفهمد که او را حبس میکنند. او را به یگان نشان دادن دعوتنامه مثال وقتی که یگان پرونده آغاز کرده شده و انسان همچون شاهد یا که گمانبر است او را دعوت میکنند مثال، یعنی او را با دروغ و فریب سوار ماشین میکنند. بله ببینید علاقه خطاگی تفتیشات خطاگی حکومت ما در همین است که رو میبیند که مردم رو با دروغ فریب به یک جا دعوت کردن و او رو به درون سیزو میدارند. در درون سیزو باز سیزوی امنیت است، امنیتی کمیته دولتی امنیتی ملی، و وقتی که میداراید به یگان پرسپوس به یگان ترتیب دادن مثال یگان حجت مرافعوی استاتوس مقام این شخص معلوم نبود. این گمانبر شده است، این شاهد است یا که یگان چیز دیگر هست، نسبت او شکنجه را دیده می شود. اینو ببینید. حال اون که عموما یگان نه شاهد نه یگان کسی باید شکنجه نکنند. شکنجه چخیلی که در نمود در خود اکای محمد علی حیید میگوید کاپیتان شریپوف با لغت با دست و چند کسا او رو میزنند، با دوبینکه هم میزنند. کاپیتان شریپوف کارمند کمیته دولتی امنیت ملی، برای که این سیزوی کمیته دولتی امنیت ملی هست و یکم شده کاپیتان شریپوف او رو میزند. دیگر آدمایی که در آنجا بودن او رو زیر لط و کوب کرده با دشنام‌های قبیح میزنند. ببینید این در حالتی که این اشخاص عموما نمیدوند برای چی او رو به اینجا دعوت کردن. یگان کس قراری حبس او رو نداده است. هنوز پیش از اینکه به او اتهام چی میشد، اتهامات رو بر علیه او بفهمونن که ما به چه اساس برای تو بازداشت کردیم دعوت کردیم، شروع میکنن به شکنجه و ضرب و شتم. شکنجه و قوای خود رو نشان میدهند که
ҳамин вай дорад, ҳамин ният, бо ҳамин ният онҳо шиканҷаро раво мебинанд ки ба чӣ саволе ки мо медиҳем бояд ҳатман он посухе ки мо мехоҳем ҳамон дода шавад. даъват, талаби адвокат бояд набошад. Барои ҳамин ҳам ки мо муддати тӯлонӣ натавонистем ба назди акои Муҳаммадалӣ Ҳаид дароем. ҳоло ки ордери ки ман аллакай ҳимоятгари ӯ будам, ҳамон рӯз мо гирифтем, 16 сентябр. айнан ҳамон рӯз шумо фурсат пайдо кардед ва ин ордерро гирифтед? мо ордерро гирифтем. баъд аввалин мулоқоти шумо бо зерҳимоятон яъне кай сурат гирифт? мулоқоти мо тақрибан баъди 10 рӯз 25 сентябри соли 2015 аввалин бор мо бо ӯ мулоқот кардем дар сизои кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва нисбати ӯ аллакай айб эълон карда шуда буд. ин мулоқоти шумо дар сизои кумитаи амнияти миллӣ як ба як буд, дар танҳоӣ буд ё ин ки дар ҳузури кадом мақомот ва офитсер? як ба як набуд. дар он ҷо муфаттиш иштирок дошт, Иброҳимзода муфаттиши сардори гурӯҳи тафтишотӣ буд, муфаттиши калони прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳимзода ва ӯ муфаттиши раёсати тафтишоти парвандаҳои махсусан муҳим аст. яъне шумо дар ҳузури Иброҳимзода муфаттиши прокурори генералӣ бо Устод Муҳаммадалӣ Ҳаид барое ки он рӯзе ки мо қатъи ӯ вохӯрдем, яъне 25 сентябр ин ҳаракати тафтишотӣ дар намуди эълон кардани айби 10 рӯза буд. барои ҳамин иштироки адвокат ҳатмӣ буд ва тамоми адвокатҳоро даъват карданд ва мо дар беседка мегӯянд дар ҳамон боғчаи ҳамин сизои кумитаи давлатии амнияти миллӣ мешидем, интизор мешидем ки кай зерҳимояи моро мебаранд ва ҳар кас, ҳар як адвокат бо зерҳимояи худ рафта дар он ҷо иштирок мекард. ҳаракат фақат ҳаракати тафтишотӣ аз чӣ иборат буд? айбро хатӣ пешниҳод мекунанд, зерҳимояту онро мехонад, дар ҷои муҳимаш, ҷои лозима ба менависад ки айбро эътироф мекунад ё ки не. тамом ҳамин қадар. оиди он ки якка ба якка бо мо иҷозат диҳад ки мо бо ӯ вохӯрем, умуман дар рафти тафтишоти пешакӣ ҳарчанде ки мо чанд дархост пешниҳод кардем, муфаттишони ягон иҷозат надода буданд. фақат ин ба мо дар рафти марҳилаи судӣ имконият пайдо шуд ки бо Муҳаммадалӣ Ҳаид якка ба якка суҳбат кунем ва як мавқеи ҳимояи худро ба роҳ монем. ташаккур. хуб, тибқи қонунгузории Тоҷикистон баъд аз чанд рӯз ё ки кай бояд ки адвокат бо зерҳимояаш дидор дошта бошад? яъне чӣ замоне метавонад ки баъд аз чанд соат кай метавонад ки бо зерҳимояаш мулоқот дошта бошад? мутобиқи қонун вақте ки зерҳимояи шумо нисбати ӯ айб эълон карда мешавад ва ӯ боздошт карда мешавад, шумо метавонед ки бо ӯ вобихӯред ё ин ки ҳатман баъди дастгиршавии воқеии ӯ, яъне ки вақте ки ӯ зиёда аз 3 соат аллакай дар мақомоти тафтишот ҳаст ва нисбати ӯ ягон парванда оғоз карда шудааст ва ӯ шоҳид нест, шумо аллакай метавонед ки бо нишон додани ордер ба муфаттиш муроҷиат кунед ва фаҳмонед ки шумо зерҳимоя доред, зерҳимояи шумо дар парвандааш дар баррасии фалон муфаттиш ҳаст ва бемамоният бояд якка ба якка бо ӯ вохӯред. вале бинед дар парвандаи Муҳаммадалӣ Ҳаид ин тавр нашудааст. чанд амалиёти тафтишотӣ бе ҳимоятгар гузаштааст. мисол яке аз ин амалиётҳо ба ҳабс гирифтани Муҳаммадалӣ Ҳаид аст ки баъди 3 рӯз 19 сентябр дар гарнизони ҳарбӣ дар суди ҳарбии гарнизони шаҳри Душанбе баргузор мегардад бе даъвати мо. ҳоло ки он вақт аллакай мо адвокат будем, дар ин маврид мо аллакай чанд маротиба ба Иброҳимзода муроҷиат кардем, ҳам хатӣ ва ҳам шифоҳӣ ки мо адвокат мебошем, ордери моро ба парванда ҳамроҳ кунед ва иҷозат диҳед ки мо бо зерҳимояи худ вохӯрем. ва дар ҳамин суд ки 19 сентябр баргузор мегардад, судя Маҳмадзода буд. ин майёри адлия аст, судяи суди ҳарбии гарнизони шаҳри Душанбе буд ки қарори ба ҳабс гирифтан ба муҳлати 2 моҳро нисбати Муҳаммадалӣ Ҳаид баровардааст. بدون حضور ادوکات. بدون حضور ادوکات. онҳо ҳатто
намедонам ё тасаввурот надоштанд ё зарур намешумориданд ки آیا از адвокат نظر бояд قانونی چنین حکم قانونشکنی نیست؟ یعنی قانونگذاری توی چی میگه اگر در غیاب با وجود بودن ادوکات ولی در غیابش اگر چنین حکمی صادر گردد چی میشود این؟ бале бинед моддаи 19 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон гуфтааст ки ҳар як кас ҳуқуқи ба ҳимоят дорад ва ҳуқуқ дорад ба адвокат аллакай ин ашхосро маҳмадали ҳаитро ва ман гумон мекунам ки бисёри он одамое ки айни ҳол дар тоҷикистон дар маҳбас ҳастанд ва ҳамин лаҳзаҳо ва дар оянда ҳам то ин ки ин система дигар нашавад айни ҳол ҳамин хел суд мешаванд дар ҳамин марҳилаҳои аввали тафтишот онҳоро бе ягон ҳимоятгар бурда ба суд муфаттиш дархост пешниҳод мекунад ва дар дархост менависад зарурияти ба ҳабс гирифтани ҳамин шахс гумонбаршуда айни ҳол ки мо дар бораи акои маҳмадали ҳаид мегӯем ва дар ин ҷо як чизи бениҳоят ҳам аҷиб ҳаст дар ҳамин парванда дар қисмати ба ҳабс гирифтани маҳмадали ҳаид ки яке аз хатогиҳои калон ва бузург аст ки мо дар рафти тафтишот ҳам ина гуфтем дар рафти судӣ ҳам гуфтем диққати судиҳоро сатторзодаро ба ҳамин расондем диққат кардем ки бинед ки айни ҳол маҳмадали ҳаид дар рафти мурофиаи судӣ ғайриқонунӣ ба ҳабс гирифта шудааст ва ӯ бояд фавран озод карда шавад на ин ки дар панҷара бошад мо ба кадом асос ин гапро гуфтем ва чӣ далел доштем вақте ки ман ҳамчун ҳимоятгар ба гарнизони ба суди ҳарбии гарнизони шаҳри душанбе оиди шинос шудам бо ҳамин маводҳои ҳабс қарори ҳабс муроҷиат кардам ба ман котиби судя маҳмадзода тамоми маводҳоро пешниҳод кард ман онҳоро дидам ва хостам акс гирам вале иҷозат надод акс гирифтан ва ман шитам бо ручкам он чизе ки лозим буд он чизе ки муҳим буд якояк навистам ва чӣ чизи аҷибро ёфтам дар он ҷо бинед муфаттиш иброҳимзода бо дархост муроҷиат мекунад ба суд оиди зарурияти татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс маҳмадали ҳаид бинобар хавфнок буданаш бинобар таъсир метавонистанд ки таъсир расонад ба тафтишот далелҳоро пинҳон кардан метавонистанд ки ба шоҳидон фишор орад ё ин ки умуман аз ҷумҳурии тоҷикистон гурехта раваду аз тафтишот гум шавад зарур шуморидааст иброҳимзода ки бо чунин дархост ба суд муроҷиат кунад ки то ки акои маҳмадали ҳаид ба муддати 2 моҳ ҳабс карда шавад иброҳимзода дархост тайёр мекунад ин дархостро ба прокурор мебарад ин прокурор ғиёззода ном дорад ғиёззода ина ҳам майёри адлия ғиёззода дархости иброҳимзодаро мехонад мебинад месанҷад гӯё мебинад мехонаду месанҷад ва онро дуруст мешуморад тамоми нуқтаҳое тамоми асосҳое ки иброҳимзода овардааст барои ҳабс кардани маҳмадали ҳаидро дида тасдиқ мекунад ва бо дархост ба суд муроҷиат мекунад маҳмадзода инро дида тамоми дархостҳоро мебинад боз ман танқид мекунам ки гӯё мебинад зарур мешуморад ва акои маҳмадали ҳаидро ба муддати 2 моҳ ҳабси пешакӣ мекунад вале дар асл агар мо нигоҳ кунем ва ин дар ин маводҳо мана худи агар моро гӯш кунанд мақомоти прокуратура агар моро худи ашуров судя агар хато накунам ашуров судя буд ки соли 2017 дар бораи қазияи парвандаи маҳмадали ҳаид ва ҳизби наҳзати ислом сухангӯӣ карда буд ва гуфта буд ки онҳо дуруст ҳабс карда шуданд диққат кунед дар томи 25 маводҳои ба ҳабс гирифтани татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс нисбати маҳмадали ҳаид ҳаст ва дар ҳамон ҷо дар саҳифаи 4-умаш дар томи 25 саҳифаи 4-умаш навишта шудааст ки муфаттиш иброҳимзода бинобар хавфнок будани ҷобир раҳматуллои раҷаб бинобар имконияти раҳматуллои раҷаб таъсир расонданаш ба шоҳидон бинобар он ки раҳматуллои раҷаб метавонад аз тафтишот пинҳон шавад бинобар он ки ӯ метавонад далелҳои барои парванда муҳимро пинҳон кунад зарур мешуморем ки ба суди гарнизони ҳарбии шаҳри душанбе муроҷиат кунем ки маҳмадали ҳаидро
ба муддати 2 моҳ ба ҳабс гиред. инро прокурор ҳам мебинад, тасдиқ мекунад ки бале ҳамин хел мантиқа мебурад ки раҳматуллоҳи раҷаб бисёр одами хавфнок аст, биёед Маҳмадалӣ Ҳаидро маҳкам кунем. Судя ҳам мебинад, мегӯяд ки шумо дуруст кардед. биёед бинобар хавфнок будани Раҳматуллоҳи Раҷаб Маҳмадалӣ Ҳаидро ба ҳабс мегирем дар муддати 2 моҳ.